manje wami lalela bafethu uNosipho wena Nosipho mina ungitshela manje mina ngiyaqala lonto wena ngicala manje mina lokho wena ngicala manje mina uthi wena wakhulelwa wena awungitshela ngani usikhulelwa awungitshela usikhulelwa angitshela ngitshela petrowini azoqoba ayayiqoqa cha lalela ngeke kwathi Ngihlale phansi sikhulumeni uqolo ngeke hayi uyangibhedela uyangidakela lo wena ungidakela kakhulu uyangidakela lo wena yini wena ungangitshela ukhulelwe mina utshena abangani bakho mina utshena abangani bakho wena batshela yibona bangibona base bangitshela mina ngihlezi mina ngiphathela zonke izinto ayikho into engakwenzeli yona kodwa wena izinto kodwa wena izinto kanjani la kanjani bafo kanjani la ngaphuzayo mfowethu hayi ngibulaleni wena Nosipho ubungibizela kulezi igolo wanangu vele wazi vele uthi manje ngoba ngazi ukuthi vele athi ngixazululele ukube kusendlini ngabe ngishani ngoba ungibulele ngoba ungibulele ngishaya lana Nosipho ngicela uhlale phansi ngeke ngikwazi ukuhlala mina inhliziyo ibuhlungu ngapha unyilo umntwana ngejuice yakhe owaphi lo mntwana loyo wami owakho wawungitshela ngani ukuthi ukhulelwa pho ngangitshela ngani ngizokutshela ngasiphi isikhathi wona understand konke understandayo namanje Silungisa umjolo masiphinde futhi sikubingelele kwe-episode yanamhlanje khona la kwi-channel yakho oyikhonzile ebizwa ngokuthi umjolo show ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakho ihlobo zakho nabo bonke nje abantu baziyo ukuze nabo bezokwazi ngathi khumbula ukuthi akulona kuphela lolu uhlelo olithola la kodwa ke zintathu ngibala nje uhlela wondli ngibala uhlelo abangani bethu nalo-ke futhi nalolo lenza udlala amatifana libizwa ngokuthi silungisa umjolo nangu thanks la eceleni siyakucela siyanxusa pressa wona phela khona izokwazi ukuthi-ke udonate ngokuncane ongakwazi ukulekelela ngako i-channel yethu ukuthi ikhule ihambe phambili ithole nama-resources afanele okutheni sikhule sihambe siphambili ngale kwaloko nangu-membership la uyakulekelela-ke nawo ukuthi mengabe ujoin as a member yale channel uyakwazi ukuthola iy'nhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakazitholi lokho kwenza ukuthi-ke wena uzithole u-exclusive uzithole uhamba njengombukeli wethu ohamba phambili walolu hlelo khumbula muthi uney'nkinga ezithinta umjolo ungakwazi ukuthi usi-emailele to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mengabonze njalo noma kanjani izinto zakho zihamba kahle qonde zithi thwi njengokuthi lo mkhonto did I say my name gama lami ngingudlala matifana and I am the next big thing in KZN ongiphelezele-ke siwona ukuthi namhlanje hamba kanjani silungisa indaba kabani uthini kuthina nanokuthi noma siwufaka uthawodi esilondeni siwufaka kanjani kodwa kubaluleke kakhulu kunakho konke ukuthi ekugcineni kumele sibe khona isixazululo asambeke sanibonani babukeli igama lami nguNosipho Xulu ngibhalele kule show ukuthi ngicela ingisize ngokuthi ngilungise iy'nkinga nomuntu wami bukela hlelo silungisa umjolo siphinde sikwamukele futhi singakhohlwa ukuthi usubscribe ushare phinde futhi ulike i-channel yethu ebizwa ngokuthi-ke umjolo show ake siboneke njengoba njengenjwayelo uyazi ukuthi masehleli kanje suke sesisolungisa iy'ndaba ey'ningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo eceleni kwami khona umfowethu okhona njengamanje sokhuluma naye sithole kabanzi ukuthi kahle kahle kuhamba kanjani emjolweni wakhe mfowethu uyaphila baba ngiyaphila baba ngiyaphila mfowethu igama lami ngudlala matifana njengoba ngishilo ubafo yena ubani hayi ukwazi lo wakadludla kwazi idludla mfowethu sinawe namhlanje la kuhlelo ngenxa yokuthi kumele kulungiseke umjolo wakho mhlambe before nje siqhubeke uNosipho umazi kanjani uNosipho hayi umuntu wami nje engihlala naye nje endlini umuntu wakho umuntu wami ohlala naye endlini yebo sihlala naye sobabili niyathandana yebo siyathandana uhlala naye uhlala naye as in usayintombi noma soqalela ukulunguza noma nekipitele nje cha ngasho ukuthi nje noma ngoba bangakhokhe kubo yabona kodwa nje umuntu nje ngiyimisela futhi nokuthi yabona ngigcina ngivelile kubo nisayikipitele nje baba ngasho ukuthi siyakipitele kodwa awekho amahloni bafo bayakipita vele abantu esikhathini samanje bayakipita abantu baningi akumina aqali ngami akuqali ngami mntakababa aqali ngami mfowethu uNosipho ngamchaza njengomuntu onjani mawuchazela mina engingamazi uNosipho mina hayi kumina mina ngisho kumina hayi ngibona nje kumina umuntu oright nje
Oh nganankinga nje kumina nje. Siphathene kahle, ngiphethe kahle, nami ngiphethe kahle ngendlela engibona ngayo. Futhi nje ayikho nje inkinga, abengakaboni nje inkinga nje ekhona. Mina kumina. Kuwe. Hayi ayikho inkinga nayo. Yonke into ihamba kahle. Yonke into ihamba kahle. And uyayibona i-future nayo. Hayi futhi ayikude nje la siyakhona. Hayi no, mfethu ngiyakuthola. Kodwa-ke uNosipho ubhalele la kwisho namhlanje ngoba mhlambe khona izinto angekho happy ngazo noma khona izinto akufanele niyilungise kwi-relationship yenu. Ngokubuka kwakho nje mhlambe iy'nkinga bezikhona noma zikhona kwi-relationship noma wena awuliboni iphutha. Hayi ngokubona kwami mina ayikho into mhlampe wrong ekhona eyiphutha yonke into isa-right nje. Yonke into i-right nje ngoba kukho nje ngitshena khona ukuthi hayi kwazi njengamanje khona engingakuthandi ukuthi nokuthi sekubambe wenza ukuthi sekubambe wenza ukuthi sekubambe nentombazane cha hayi yonke into nje yonke into i-right nje isa-right nje sihamba kahle. Hayi no mfethu ngiyakuthola kahle kakhulu. Mhlampe ke uready ukuthi ke mengabe fika la umama umuzi ukuthi ufuna ukuthini kuyena. Hayi ngiredi bandla ngoba phela hayi mina ngiyazi yonke into i-right nje hayi ngiredi nje kakhulu futhi ngakujabulela nje ukuthi engake qhamuke ezobika lapho lokho ukuthi khona umphatha kabi yebo ngizokwamukela konke nje lesihle nje ayikho inkinga khona. Hayi no mfethu njengoba ubona-ke la abaningi abantu abakhona ithimba leli esisebenzisana nalo kuyilona elizokwenza isiqiniseko ukuthi mengabe umama esela ni-safe nobabili futhi aniphakanyelwe imoya ngale ndlela ukuthi nigcine nibekani izandla. Lizohamba njengamanje ithimba lethu lokulandela umama limbeke la mengabe efika uzobe suyakwazi ukuthi ukhulume naye sizwe nanokuthi ini la afuna ukuthi ayikhulume nawe namhlanje. Bye. Njengenjwayelo-ke mbukeli ithimba lethu liyahamba lisilandela umama limbeke la mengabe limbeka la mase sizwa-ke isayidi lakhe nanokuthi ngabe yini adinga ukuthi simlungisele yona osukwini lanamhlanje. Dadewethu kunjani? Hayi no ngiyaphila. Mfowethu njengoba nje ngikutshelile ukuthi umuntu wakho ukhona la ukuthi uzokhuluma naye. Dadewethu kodwa before nikhulume ake nje ngibuze wena ukuthi ngokwakho uma ungangichazela ngoba ungamchaza njengomuntu onjani. Umuntu onothando, umuntu onakekelayo unjani nje kuwena? Ngingabi uthando. Kodwa khona inkinga khona kwamanje. Khona inkinga ekhona. Yeah. Hayi no, angivele ngingaloyo ngipholisa amaseko nginikeze ithuba lokuthi nikhulume noba u2 khona azokwazi naye ukuthi ngabe yena inkinga uyena umuntu wakho lo ungakhuluma naye. Umuntu wami ungamind ngoba ngibize la futhi ungaxaki. Le ndaba engize ngayo serious ngoba bengibona ukuthi mina mangitshela endlini wena ungangishaya futhi ungangishaya ucishe ungibulala. Last month khona ijuso afika naye endlini okwangayona yodwa yebo ngiyavuma yayiko plastic wathenga kodwa kwakuyiyona engangiqale yangenza ukuthi ngize ngibe nalobu buhlungu enginabo namanje enhlizweni. Wathi uma ufika nayo le juice ngayiphuza ngalala ngakusasa ngagula. Kwakuwena futhi wangikhapha ngayo esibhedlela mathi mangifika esibhedlela wathi udokotela kumina ngichithekele ufuthi. Yikho ngicelile ukuthi bezongisiza ngoba wena makuba ngikhulume nawe endlini bengeke vele. Hayibo. Ijuice engakuphathela yona. Yebo ngiyavuma akuphathele ijuice, ngakuphathela impahla. Yebo wangiphathela wena akwakuyijuice enjani le eyayingenza ngize ngibe nje. Mamela Nosipho mina ngiyakuphathela impahla. Hayi kodwa leya Nosipho lalela phela ngilalela ngicela ungiyeke. Lalela into engicika kakhulu nje kuqala ungilethela yonke into hlezi ilungisa izinto mina nawe endlini hlezi ilungisa mina nawe wena uhepha ngathi mina ngicikekile. Cha lalela Nosipho into engicasula ngayo kuqala nje kumanje into engicasula ukuqala nje ngitshela waphunyelwe isisi kodwa mina lo awukazi ungitshela ugulelwa mina Ngiyakutshela wena wena ungaliboni igrow wangaliboni ukuthi kugcweleni ama-cosmetic lapha wami nawakho
Ngingajwayelani. Mana phela lalela. Cela ungigadela wena. Cela ungigadela. Mana. Musukulwa nami. Khuluma naye kahle nje. Khuluma mana bafu. Buko. Nosipho. Lalela la. Ngikhuluma nawe kahle. Ngilalele yebo ngiyakuzwa. Kodwa ungangibambi. Okwami kubuhlungu. Njengamanje wami kubuhlungu. Lalela. Bafethu. Nosipho. Wena Nosipho mina ungitshela manje mina ngiyayikala lonto wena. Ngikala manje mina lokho wena. Ngikala manje mina uthi wena wakhulelwa wena. Awungitshela ngani usikhulela. Awungitshela usikhulela. Angitshela usikhulela. Ehlela petrowini azoqoba. Ayayiqoqa. Cha lalela. Ngeke kwathi futhi. Ngihlale phansi. Sikhulume Uxolo ngeke kwathi. Hayi. Uyangidakela lo. Wena ungidakela kakhulu. Uyangidakela lo. Wena yini wena ungangitshela ukhulelwe mina utshena abangani bakho mina. Abangatshela yibona bangibona base bangitshela. Mina ngihlezi ngiphathela zonke izinto. Ayikho into engakwenzeli yona. Kodwa wena izinto kanjani la? Kanjani? Bafo. Kanjani la ngophuzayo? Mfowethu. Hayi ngibulaleni. Wena Nosipho ubungibizela kulezi igolo wena vele wazi vele uthi manje. Ngoba ngazi ukuthi vele athi ngixazululele ukube kusendlini ngabe ngishani. Ngoba ungibulele. Ngoba ungibulele. Ngishaya lana. Nosipho ngicela uhlale phansi. Ngeke ngikwazi ukuhlala. Hayi. Mina imthizi ibhlungu ngapha unyilo umntwana ngejuice yakhe. Owaphi lo mntwana loyo wami? Owakho. Wawungitshela ngani ukuthi ukhulelwa? Ngangitshela ngani ngizokutshela ngasiphi isikhathi wena understand konke understandayo namanje. Lento ngitshela uyangibhedela nje wena. Wena ophetela. Ayikho lento ngitshela yona. Wena ophetela. Mina ayikho into engakwenzeli yona. Kodwa wena izinto wena bengikwenzela into mina bengikwenzela. Wena usungikhomba kanjena wena bafa umkhuzi mengikhomba wena. Akwazi phela singahlala ngingakhombi phela. Hayi. Bafa yini kufanele khonjwe mina ayinangakhonjwa yena. Mina mangisi hayi madoda musana ukudlala ngami. Bafa yini ngibizela lento le. Mina ngikubizile ngoba bengifuna isixazululo ube ngisendlini abangifile manje. Ube ngisendlini abangibulele. Nginjani ngineyinkangi nje ngishawa wena ngithi mangixoxa nawe ngithi hleze manje ufuna ungibhonya ngithi awangishaya lalela ngathini kwena lalela yini engakutshena yona ukuba ngingenanga kuleli phethe ngoba ngixazulule le nkinga ngabe sengifile ngoba uhlezi ungishaya ngathi uhlezi ungishaya ngabe lonke ngixazulelekile namanje uyala futhi noma ungala angili mina nawe into engicasula wena ijuice ngingayiphatha zonke izinto mina ngiphathela izinto yahlala soba uyangiphathela vele izinto kodwa leya wayafika ingakhombisi ukuthi sivaliwe uthi uma uyivula ikhombisi ukuthi ibike yafa wangitshena mina ayikho lento le wena lento ayithola ngemathavela ukuthi ungitshela ukuthi ungangibulala lalela bafu mina ngumuntu osebenza ebusuku umuntu osebenza ebusuku lo njalo bengihambile bengongena emsebenzini ngalosihlanu ngibuye emsebenzini ekuseni umuntu ujakiwe endlini akekho uyafika endlini uchaza ukuthini usukumelana ukhuluma nawe usukumelana nawe yini ubambe mina bafu uthi yabo lento le yona usukuma manje lento kumele ngishaye wena namhlanje lami ithuba lokuthi ngishane nawe mina kumele ngishaye ngoba nakubona la madoda la uzongishaya wena uqala ungishaya mina namhlanje angithi hayi wrong hayi nila kodwa niyalwa nami niyalwa na ungisathaza phansi nje wena ubungisathaza phansi wena sikole ngingathola kanjani wesikole ubungibanga lapha ubambe ngani le ngulube le angithi kumanje wena niyachaza ukuthi mina ngiyenzani yini njalo nje mina into efitayo wrong mina ukungifita ukuthi ngilale nomunye umfana ngokufita lokho ukuthi ngilale nomunye umfana angaze manje ke why utongitshela ukuthi ijat leyo ngane why uphumile ngoba bekulijani ukuthi awungitshena ukuthi ukhulela wangitshela ukhulela ngiyakutshela ngizokutshela kanjani ongabona wangitshela ukuthi ukhulela mangilala nawe uyazi ukuthi mina ngiyanini esikhathini waye ungangibuza ukuthi yena Nosipho ungalala nawe waye ungephensi kunza waye ungangibuza mana angaze ngisho mina ukuthi angifana angithi siyakhuluma lana
ngesikhuluma sobabili uyimina nabangani bami lalela phela ngicela ungilalele angazi ngisho ngicela ingane wena ube ngisendlini ngabe uthi mina nabangani bakho nabangani bami uma ngitshela ngisendlini lomthetho nabafazi themba lomthetho nazi nekhona lezi zingakunini hayi wena isiphukuphuku hayi ngeke uyangigila hayi uyangigila wena ungigila nje elinye phezu kwelinye ibhadi wena uyangigila wena ugilayo amele ngikushaye wena nami uyangijwayela hayi uyangijwayela nje wena amele ngikushaye nje nami kumele ngiyitike ngawo ushaya mina manje ngushaya bafa ngushaya kapaneli bamba mina leli ale umbamba ngani noSipho wena lo indoda lamafazwe lo ambamngani hayi banjwe nini ngibuke ithoni njani mina abantu abasangihalela ngisho kungumesa ufuna ukhalelwa wena yikho into angayenzele yona le nto lena ukuthi uma nje ezithini ukuthi ungenzela yonke into kodwa inhliziyo yami ayiza njengamanje ithini ayizithini ufuna ukhalelwa wena vele ufuna ukhalelwa bengibone nami njengezinye ingane oyona ingane wena umfazi walapha endlini wena umfazi ngayiphi luphocinga wena ucinga lokho baba bringa nje bringa ngizokubuka wafika duze kwami mina ngizogcoba hlezi ngithole ngakushayi mawufika duze kwami uzongishaya base ukhona izigola manje igora ya ngiyifuna lesikhathi leso usingakulonyaka mhlawumbe nezokwenza ubungibizela le nto lena ubungibizela le nto lena la bungangitsheli ngani le nto endlini bangangitsheli ngani ngoba ngibulele ezinye izinto sayikhuluma endlini yini lezobuka lonke lana bathini nje abantu manje bathini abantu ababukayo lana bathini abantu ababukayo ekhaya bathini abantu abangibuka nje ekhaya awuthola kabi wena wena ujwayela mina hayi yabona nje bafethu hayi lento nje yabo bafethu lento lena yabona ngoba ngabulala ingane yakho uyangani engcono emaphoyiseni engcono bowazi ukuthi mina ngabulala ingane yakho ayekupha amaphoyisa sithandana hayi ngiyajela abeke phila abasithandana abeke phila abasithandana ukuthi igola lezi azike phila igola lezi abasithandana izaba nesolution engcono zingcono ngani izoba nesolution engcono kunamaphoyisa uma uyajela uba uzorenta lapha endlini ngirente mina ngizorenta ngani uhambe uyohlala kini ngithatha kini nje uhambe uyohlala kini mase ngibothiwe vele phela kuzohlala ekhaya nasekhaya ayikho nje indaba yakho ayikho into ozongitshela yona uma ufuna ukutshela mina ngizokuza angikusabi yabo mina hayi angakaze ukuhlala phansi mina lami igadi wena udangikhonkotha nje kanjena nje mina ngilovile emsebenzini mina ewe namhlanje mina kuzabe ngiyongena mina ngilovile ayikho ngiyanihlonipha fethu nazi isigole sisengithazi ngisakaza phansi manje mina ngitholi ngiyasikhazi ngingasazi ngani yona legodi usakaza ngiyagunda angisaqhini anginingi ngisho imali yokuqhina kodwa sisathandana ngengikwazi wayihlaliswa nosifazane bengangitsheni ngani endlini ezongitshela la uzobuka yizo lonke ke manje lena kuyaziwa ke manje ukwazi idludla ke manje ke ukhiphi usebulala ingane yakho kukhona umuntu ambulala ingane yakhe ayithanda wayibulala yami ingane okusho khona ukuthi awungangithandi noma khona siyahamba la ivele siyahamba ngalana nawe embhedeni ngiyakungizwe lutho angikusaphela uzozwa wena awu sozwisana hlalisen phansi phela madoda ngabuka mina ngihlalise manje mina hawu fonela ngikhonkotha lo mfazi wenu manje ukhonkotha yabo vele ngiyakhonkotha ngiright ngikhonkotha nginje angithi wena ukhonkotha wena mina ngitshela wena unakho namhlanje wena kwenzela ngizakutshela ngeke ngikubuze ngiyakutshela ngikubuze Nosipho ngiyamela kuphelayo asizile mina ngeke ngibe nandaba nawe sizolungisa ngoba uyakukhombisa la ukuthi awunongqondo cela nehlisa umoya ke manje umoya kanjani abangani bami ba happy engangimithe nabo batetile bayiphethe mina ngilephi ngiyahlekwa ke mina ezweni ibona ba happy mase ikholile zindala ngabe nami ngizolokhu ngikhopha ngihlala ngithi ngabe neyami ingaka yafa phela ngane leyo sibonga ngayona kwangayona yami lo ngane kwangayona ijuice kanti ngangithenga lo bayanginike inkwathiwe kwawena ngisesibhedlela futhi ayiswe mina vele phela uyayibona ukuthi kangazi ukuthi ngiyisela ngimuthi ingane zakwanye abantu kangazi ukuthi ukhulelwe futhi mina ngithi uyayikhulelwa mhlawumbe utshwala lobo ngiyakula ukhula ngiphethwe yimi
wangiphelezela mhlawumbe ngawuprivate ubone ukuthi ngiyagula. Uyagula. Ngikhula ngifuze wena. Into Awangijwayeli nje. Awunawo okhuza lo muntu unalotho ukhuza. Hayibo. into owayiphuza bafo noma wamphuzisa umama kwakuyinhloso mfethu noma kwenzeka ngenye indlela. Mfethu akwazi nawe menthumeni manje baba. Mfethu umuntu wami lona njalo mina angenze indlela engaphethe lutho. Uma ngifika nje endlini ngidlula esitolo ngiyathenga izinto ngihamba nazo ngendlini angazi ukuthi khona amajuice amgolisa khona ngamjugolisi angazi ngithenga ijuice nje futhi ijuice la ngihleze ngiphuzisa wona ephuza ngalala ijuice amajuice ngihleze ngathenga ukuthi ngiyashintshanisa nje yabona ngosuku lo ngiphathele ngosuku ukuthi ngiphathele uhlobo ngosuku manje yena uthi yini ey'ntweni ey'ngaka ngiphathele zona ebona ukuthi wagoliswa ijuice wathi njani angithathi le juice ekhethekile awushongo njani awushongo ekhethekile khothela uhlobo luni obayangenzela lento engenzela yona hlobo luni lo alenzayo ukhetha kwayo phela manje ukhetheka kwayo le juice othi uma uyivula ingafani nezinye awukhipha imali ngivulele bese ngiyayivala futhi manje ongakwenzi ngani lokho ngoba phela lo juice wayiphuzwa sikhona khona wena wazi ukuthi juice wayifaka sihleli sonke ngithi sahleli sonke ya wabona ngalala ngangagula ngakusasa kwenzakalani wagula phela ngagula wangidakula shuthi wawunenhloso angithi wawunenhloso yokwenza lokho wamnikeza usisi into yokuthi akhiphe isisu ngenhloso noma kwaba yiphutha kwakuyini inhloso yakho cha wena bafo ngale nje kulode ngicela ukuthi lento ngiyichaze kahle bafo mina njengomfethu njengomuntu izinto njengomjida wakhe lona noSipho umuntu intombi yami la ngiyayithanda futhi namanje ngiyayithanda ngoba ngibona ngilwa nje ngiyaxaya intombi yami sekwazi ukuthi engibizele endaweni ekanjena ngibuke umhlaba wonke mina kuthiwa bengazi bengengize kwakhona lana intombi yami lana noSipho ngiyayithanda okay bafo ngayiphatha ijuice ngayiphathenga izinto kodwa ke ngicela ukuchaza ngejuice ke bandla ukuthi kwenzakalani ijuice bandla ngayithatha emsebenzini ngonika omunye umfethu esisebenza naye ngoba ngimchazela ukuthi hayi bafo hayi nami bengithi ngiyashaya lapha endlini hayi umuntu wami ngifuna ekhulelo ngimchazela ngithi hayi phela ngizala phela nawe manje hayi ngayiphatha ngitshena umfethu ngomtshena-ke lo mfethu ngathi asithi bafo hayi uzongiphathela uzophatha soyenza ijuice yabona athi khona into ezoyifaka ukuthi umuntu wami ekwazi ukuthi emayephuzile siklineke seklineke ekline nje engaphakathi lapha yabona wase ngithi hayi wasethi mfethu hayi yabona masephuze lonto lo awushokhe sha phezulu yabona so wena wamphuzisa ijuice ngoba ufuna ukuthi ayiclean kanti sekonakala ngaphakathi mina yabona ngoba ngiyaqala mina lonto angiyazi ukuthi kanti kwakuvele sekukhona okukhona futhi iphutha laba lapho wena awungazi lutho angazi lutho futhi nakho zazi angitshene lutho mina ngithi nami phela ngibona isikhathi esihambe ngayo manje ngithi hayi kodwa nami angangizama nje ama-booster phela manje nami ngikwazi ukuthi phela nami kube khona ukugijima la egcekeni yabo dadewethu uyamuzwa kuthini manje wengena-idea yokuthi ukhulele but yena wayetshela nje ukuthi uyakuklina mhlawumbe uzokuklina isinya ukwazi ukubamba uyangiklina wangibona mhlawumbe ukuthi noma ngiphuma into engcolile noma kwenzakalani uzothenga into ukuthi mhlawumbe ngiklina cha sithena sihambe la ngibona isikhathi wawubona isikhathi sesihambile mana-ko nje uwena umuntu wesilisa awukwazi ukubona umuntu osifazane uma esekhulele awumboni ngisho namamoda endlini ukuthi wenze njani akabuya ngithi yona le hlobo ejwayele mina kwakwenze kanjani cha ngithi manje ngaba ngichaza kwakuphelele phi kimi nawe ukuthi lalela phela ngicela ungilalele ungaze phinde ngiphamisele umoya lalela phela kwaphelela phi ngokuthi wathi wena masuholini so hamba selapha esibhedlela uyo-check-a kudokotela kwakusukele phi kwakusukele kuwena uthi ena wena mama ngibona sengathi izinto ziningi la zakho zangaphansi uyayigqoka ngathi cha wathi pho ugqokani ngathi hayi angisayi wathini wena wathi sohamba sekudokotela wakhetha ukuthi okay ungiphumele ngale uyongigayela ubona namhlanje kunjani wanosipho lalela
wena uSipho ngingatshela wena ukuthi wena ubuye ungabusazi ukuthi kwenzakaleni yabona ufuna wathi wena ubuye ensukwini kube khona isikhathi ongayengazi ukuthi mhlawumbe uye ngesikhathi ongayabona isikhathi wathi kuyaphambana ungafika uthenga into uthengile angithi phela lento leyenzeke noSipho okay kulungile ngiyathi ngiyavuma ngiyazehlisa ukuthi ngiyavuma ngiyazehlisa ukuthi manje kwenzakalani ngiyazehlisa ngiyadlala wena usho njalo uma uthanda ukufama 23 ngiyadlala noSipho ingami ngiyayichaza ukuthi kwenzakalani uyayichaza mina ngiyakubuza kwaphela lapho ukuthi wena wathi soya kadokotela cha usuholile cha phendula imibuzo yangaphela ngithi inyanga phela ayikaphela inyanga yangakapheli inyanga ukuthi manje yani le nyanga 4 months lo sikona ngabe ngino 4 months lale ukhulele ngabe una 4 months ukhulele yebo uthe wena abanye futhi phela siphume nini silalela mina ngibuza ukuthi siphume nini ayithi siphume last month okay ngabe ka 4 months angithi lo dadewethu umfowethu uyalivuma iphutha lakhe uyalivuma umnandi kuyena ngithi uyajabula akazi inkawu kiyangesikhwephu kwakhe uyasho ukuthi inhloso kwakuyini inhloso wena njengoba ubhalele ishow ukuthola iqiniso ngiyambuza imibuzo wayengibona mhlawumbe kwakwenzeka ukuthi noma ke manginekile amaphenti ami wayebona mhlawumbe kukhona into angayiqondi kona engcole ngaleyo ndlela angayiqondi ngiyenzeka phela mhlawumbe yimina engazi akanginike leso sixazululo ngithi yimina engazi okay wena njengoba ubhalele ishow bekuyini ade ufuna ukuyithola iqiniso ngani usolitholile iqiniso manje ukuthi ngiyakuzwa angithi uthi kwawento yoxini okay ke sengiyabuza mina umbuzo wami oqala lo wayebona ukuthi ke ngingcole ngaleyo ndlela mhlawumbe khona lekho uthi mayadelele nami phuma izinto cha hayi ngoba wayengcolile yabona ngiyangenzela ukuthi yabona ukuthi sikwazi ukuthi ngoba bengichaze nje sikwazi ukuthi ngoba wayethe ubafo benga wayethela umuntu enginekelele ikhambi leli wayethela mawaphuza lona mina mase ngilala naye ngizokwazi ukuthi manje bekhona ukuthi ekwazi ukuthi ukubamba yabona hayi ngoba mhlawumbe ukhona ungcolo lento ukuthi ngikwazi ukuthi bekhona okuhlalayo yabona bakukhona benenze inkonzo zaseMelini yezwa dadewethu hayi ngoba ukhona ungcolile kanjalo cha shothi wena mawuthi ke wawufuna ukungihlina kukhona ukuthi kuhlala shothi wena ufuna ukulekelelwa imbiza awukwazi kuyimela ukuthi ungimele nje uzongimethisa ngoba wangimethisa wazi waqola ukuthi uphinde uyikhiphe uyabona ukuthi wawethe imali yakhe engakanani uyabona ukuthi nje inkinga wadlala ngayo enkulu kabi ngiyayibona inkinga ngiyabona uhlalelelani kodwa nawe emlilweni wayikodwa cha noSipho ubona ukuthiwa wadlalela amaphepha ngabe kade kuphelile mina engingakusho nje mfethu ngenxa yesikhathi sekuhlwile nala senilikhipile iqiniso and nisathandana ngani nisathandana noba2 anihlukani shothi njengoba nisathandana ningafika nasekhaya nifike nilungise inkinga zenu ngoba nobabili iqiniso seniyalazi manje yes because yabo kuhlwile manje nesikhathi siyahamba angazi nje uhamba ngani seniphinde emakhaya so ngifuna nami ukuthi nginibambe isikhathi eside okubale kakhulu ukuthi iqiniso liphumile ngani yilo kade nikuzele lapho isho yebo ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sene yabo nje sengihanjwa nayilwane engizisabayo kwayimini ngiyabonga kakhulu ukuthi nami siyabonga dadewethu ukuthi ngikwazi ukuthi Sibonge nakwena mbukeli wahlelo ukuthi ubukele i-episode yethu ebinzima kakhulu ke usuku namhlanje. Sizozwa ngawo kuma comment ukuthi uyibona kanjani nanokuthi nje what you take on this one. Ngakhohlwa nawe ngabe unenkinga esinto umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ngakhohlwa ukulike, usubscribe uphinde futhi ushare i-channel yethu. Igama lami ngiwudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.